Wati ndata muna museisi ya Mutongo TV na yukwatyo ni wethwa na muthenya wa kwaila nina uthocha na mwako ile tukwatania kilungu ni kicha tune na nye kuma uyungi na muthia wa kilungu kitungu kicha tune na nye kikukia kila wakeli kwambia saidi na nusu sia wiyo nini twabeti wa mwania na umundi nina aingi eo kana sula nzao apart from ya Faith na Faith ni ngwa muthocha au kedi wa museisi ya Mutongo TV ni kana uthoke sia ni anwange karibu sana Faith. Asante mbaito mwaseo kwesitwa ndita wa Faith ndoge makangundo mateta ni kathame ya mua kalaka ni munda ikatelembo kala ni thia ciangu ku na umundu ndiguni nondo wa mathina ala meku kana mama neguni ra ilia lakini ile guni ngelewe asante itunena ni Next kana mbisi na kwanzia na asante muno Betty to have a show like this where women not talk bamwe and discuss their agendas ilasi ko affect mwenendi and also tuitunge ngai mobea for seeing it well that we be here today na tuitunge mobea the Mutongo fraternity for organizing such shows so kwa masitoni tawadothi mukonzi more in women empowerment and the mentorship of the young girls and I do an organization that is called Women Connect Kenya which forming weekend always say they akanema kwata safe space to discuss their agendas na issue lasi affect omonde na ndio salela pala Faith wasia twinenia leadership tutaonenia agonism because Gunism it a lot of effects to have good leadership. Nundu ila mundu mugawathi kwitia kivela na yeye guns. What do you expect? There's so yeah, and I hope by the end of the show tutatuna nene mundu mengi ana matono otethi osiana situ ila simisini we say ya maina likasindoni sundu tinzeo. Asante. Tuko wala na kwa ninatungia ngai mubeane muthenya wa mundi muthenya museo kwesitwa nitawa Pastor Joyce Katambo uma wakwa numete wa monyo na twikala utawala na tuthukuma ngai ya IC Airways ye utawala na ninendete undu twina guyu umundi wa kunenania na maundu ni maka maundu ni maitu na ngai na tutethie nikana tutonye kutethia ciana cito na ka na nikana matonye kwikala nesa asante Betty museisi omundi twitha twinena yolo wa gunism kana mbolele oime tukeni ithi toyona mobano mono ciakiute tisi balanywa ni guns kana ni mbolele na mono wasisio moikanula moini bengo mutumia wiso mwithia thina wa mbolele nijo mwena tumane niki mwigo ke yotumika nacho gunism ni chao kana mbolele njo twambia na Faith mbolele ni chao ya mbolele na isi mbolele ni mundu utwika mbolele especially ato meta guns onotese kana no apikie gun na kaingi muika wito nuno ndwe mawiyani okamamana isi we've got nothing to lose ona ngathi ngade wakua na ngeke kwa ni maikino wasia abado manele ya bona kwa mani so kama nawe ni wetana asia ona nopika gun utese ona nopika mbolicha utese nono junga twika yunga kwa musewa akaiteka hawa itoto na gunzi nita Betty nageta pastor nageta kando kwenda Mungu ni makani ndio support yungi pa mikau ili alitaka kwa yungi tolonga ni professionalism ambayo utia baya Kondele nondo ikitema bitomeni ndio na makomia ndile buweze la kondo ndimo taja ndikuwa na musewa ona inyo kutana na mwana na mwichao ni ababo na ni mvuko secondly elasi kali yoke ya sene komande ya asiana sitoma wia na yoro ni kana andwao na nasomu lakini na skills kwa wana mara wakala no kwa baba komi
kila kitu kidogo mwikalia pu nikiro kisome ngagenda trino so kagimite la mundu nuyu na kindu wisi ile lesi atomo kika na kindu wisi ndio ile lakini practical ndisi kuijeria ni kodi because mungabeti na wa mundu umileo umjeba tabu wetai ni kindu ngo ina mewa kindu cyo mudina ito monenga maneli ito mumani akamoda ka ubukuya na ndio mwika sidika mwendo mwenda ndio atakati mulimo ne wasota katika ile yona mimi wasota ndio kichela muno akani atoki na atiti kakindu kiseo ikindu kithuku na ili na bunism yenda na iwango junye ndonge na kaka buni yakwa na yo buni na yo ni namba mungu we protect na kosu yani cheli na cheli kiu serikali yale hapo iko ndwacho Haiti ya mbili unadaiba na mheshimiwa muna n'okudidi ando make ba mu protect na liyo besi abasi mo bya ba kwate jela la mo kiyo kwate jela ya dole sima atiwa nengi ko kwate ni aboti jela ni ana tumu sio sai ga ya data ela na te yani na mo majiri ba yedo yani na ndika cha ndio ga ndio bole kwa sivene yani Brodi nikimweka mwingi ulikita ndeni wa gunize mwalisebe ngo mutumia kana muno kwanza ni aume akafika akaona ndio kisindi ndo ni muno kwa yana zenya niki ya mweka muno malikita ndeni wa gunize ni oselelo la fana faith watila na ndiasenye from my own thinking omuli wa biasa misini gwe lawe dana kana misini ile katabia kaipwe kana after a while kaidi kayoka kaidi ndo ngita musiwe kata ila uko na masukuli na mama ivebwa kiliki takia mbise ba na kana wezo mina sukulu kataye kwa discipline sana kataye kwa mentorship nesa na kataye kadwadika kewe ukwake iwe ikani kitoko nena musiwe yake bokonde trust me you are raising a goal without knowing nono kana kai we saidia now the mental state ya kana ka nikana kese ku fight back nono muzinga akana unaona even the emotional traumas okay sasa kana ya kana when kila wako sewa how do you act kaneno abatwa kile go act yata you like now the bullying you know tuna Kenya sana ini we said that in school trust me na somo na strategies no mama banga how to deal with it and how to go about when it comes down to attacking the messy kwa hiyo sasa hivi akana kwa ondula pili wase he or she has nothing to lose at it and then yena kwa matambo mambo na Kenya ina baya mama the government promised me employment it never happened ila budget kwa wakati wa budget pewa kitu favor the young no kwa tuoka pewa kwa wa ndisianza kwa mando does it happen maidi maitongwa makwiye maitongwa maybe in a bad state kana mecha makwiye kisha metweka na ndio yukola ni you say they no see card why do they behave the way they behave number one look how they lack of employment lack of mentorship and also people to show them the know-how on how to survive you know you toka mie tila sema wani you have other things that you can do as a young person na ila wana mwani wetu ibada sia mkaboka na maita sausage coast street kia na suti aso but they wanted to behave well in society kana njugu exactly na sweet na ndio sio pesa by pesa ndio mundu sio atamba omba wezaeza ile kwanza ole na pesa kwa mungu chao muandike number 2 bullying the political parties that we are having today in Kenya they are the ones who are supporting Gunism. Let me be honest. And the young people have come to believe no idhiwe mwanasiasa kendo kwa tembesa. No idhiwe mwanasiasa kendo hakuna ngorome. Ene. Drug abuse na sisi chao sidi kenabu. No no Gunism we sober. Let me be honest. No kundangwe kendo. No kundangwe ndawa backstage. Kenda ukewe chao we don't only. So those are some of the factors that you contribute to the young people becoming goons. But I know ila tu yuko sokwata na moko ta kama Kenya. And we say these are our children. And it has to come to an end. Itaisha. Yes. Sasa baba spiritually. Mbuli liko inaona rodo wa kawaida. Ni ndonya kwa ciondo titondo wa kawaida. No changi iwe muno ondo our sister wa weta. No changi iwe muno politically.
na spiritually ni undu wetie undu te museo ona thini wa Biblia ndeto cia Ngai ni kwacia tukanyisia ciana nziela kaile kuendela ona akwanda katia na cia ni tulengeiyo wethi atu ina kumanyisia ciana maundu ala maseo na mikalile miseo na kumata na ende yu yethi ambole ni mavika na ni wese obweti nonela tutaikwo ikanisa ni yai inengetwe ndaia no kethia na maundu tatu weta mambolili maikuone kona kanisani lakini yu me kanisani na kwina kuthokwana kwingi kwou undu na unena nyotu ikiye ni museo no bikie ciana citu ni kana undu wita wambolili na nguni simu uthele nondu no affected not only ndini wa ndi ona kanisani ona mapasta nduke yona makanisa yuta yenge no ni lobi yinge pastor ena timu yake akumokite athukuyo na bongi ona ndi na dia shirika me kanisa ni part of them no me kanisa you iko you bana ni kwa ile party amani bana kwa ile party ya PC pastor ni wako ata timu yake no topi na kila mtu kukita na pia na okite kanisa something very wrong to mweka no ndo manyewa kana manele na onenga umundi na yote dia one na maika hotelia ithukume o kama tutababya ithukume na ngai ni wendete yutia yako na ela wina yutia ela witete yutia yako ngai ngale hau kwathima yu ela wa ungala wathimo wa kimamuno yutanga ona maikona aikorulia kibanga maika wendete kwa undu kamwisi ndana ukosea wewe walwaya tiyo na basuri wa domesi kama wewe na jenda kile ndio yetu mota twa bibia abo na kimangwa age mo bibia na yuri ko yai ela we loki keke samusi na wa kamera wo wasia unidera ona kana matwani ndio igudi wale wese obasa sio sio matwani ukakulia ela wo loki te you always na dudu we mukitonguko inacha uyo hiyo bekuye mukao nika moja kwa wale video kwa so siana mbaito na nondo na masako bya ukuzi te kulie ela kana ka kuona keba ya kwenda wewe si utanywa ni mwa utani ya mwana wa kuita kwazo shitwa kanela na kwa wewe ya wewe hata tuna kwa kwanza wewe imetoka kwa hiyo kitama lakini wana mauwe future ya wana usingekeza yote sema kana ila kwikulia kwitha na umundu kulia juti mundu kana ndo nimakolia kuandoeka kwitha kuandoeka consciousness ya ndwesi ya pia ya sana situ ona kama kuna nene pastor leo na itoka wa Sunday school na bishop anaambia siane sekio wa Sunday ai nikanenga simu angalia katuni ya Jesus baby Jesus ndio wiza nimeshua hivi na so faith na or you onesia na matuko awalika in the social media huwa mundu aya say I don't believe in churches right now so what message are you sending as a parent to your young children yes ila ni wachumwa na yemo say we bulani utulitie mau nisi abika saida to saina ndo na ichuma weta mwe na siana na sio si sofa setini we see nyindienda kanisa ni you can also pray for yourself what seed are you planting to this kid na churu mungwasia hii gunism and ombuli dusu tuma na wemisieni kana ngaka zengendo nyakwe kana chui na ede akwe kana chui you know so it all starts at home kuwa sio na itu ya siana ni thukie na ni kwa na kwa ni politician as a parent how are you contributing on comes down to you on a family kiogelelo no wasati I mean Dorothy. On a families ela twethe wana you doing na brothers nani sio there wana nene I know musi no
Vitu siani wewe na kudoro tuna pasta. Ene wale na timu yako, unabali na timu yako. Makazi sima wala siomwe na siomwe. Na tukawa kuna ni ya simu. Kama mimi sio kwa mwana mimi sio kama abasu mokiti ye ya mwana matemete na matematiki asika mbambo de bamwe kusingudisi. Kana mbosemba odio muone monini ni tusiokethete tukoma na way forward ni chocha litokiko nikana kwithikana mbuli likana ugunism ni wathela bande ya Kenya ndukathi basa ni tusiokethete. Thank you. Ino ni Mutongoi TV. Kindu mundu usiawa nacho kinengo nonga iwa nengie but nesio mamakana ni nacho ni primary school nakiana na kindu kikapika bandu kethe kindu kikibithika hang on makina ve kindu kithia wa nthini wa mundu na kikamumio tuini akatanga songinya nthi cianta talent ya kunithiba utonga kwikia talent kusu ni umaluke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseu basi mikalile yake mambo ndela naye kama kwa mama ndio kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu wa kimianesa kisau kumia kindu Niye ni namba kende ni enda bandu ngagithia namba kenda ngimezi mubila kunzi ngalea kwithia na umezio no naje nundu ndinege wagikosini tikambelwa ba ukamubira kama na nafasa Alshabeti Wambua kila wakatano kuambia saile na nusu cia weyo ndio kwetia kilungu cha inengo na mikanile ni ba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saile na nusu cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwakato wawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthandonde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisia wambie kwidepend na tha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wonie kuyanza ni mausuisia niwe atikoke Mwai Kibaki declare that the Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio ndekwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wanie muno. Mundu autavitio kungilitio vivyeni wevithaniti na usekikana wavitwa ni matuku wa sava mundu su etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nundu ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12 ndatika miongo ina cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga nini tu thambia mumba
ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambie ola museo nutaomeona tabateke esilia yeye mwolene mokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watuwa wanevia tausi wana ithi bandu batekindwe mama ucio na pesa bathewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otiwo dhimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiava ake mama wewe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambia saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wa vandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona leunu kwema indi niwende vave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania aina wawisa kwiya mundu numba isya to metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukithisia no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbea situsia wiyo nginya saa sita sia utuko kati va Mutongoi FM gwatanio ya Mukamba ni kumina kwa isi ya shughuli masaa makusioka makao ni kuingia na nundu wiyo mukwatani tiutwa ombola mpaka uvike tuingie nikilawa kwambililia ngina wakatano kwambia saa 11 sia mawiyoni kuvika saa 3 sia wiyo tuingie va Mutongoi FM. Wemi wa matukwa uvindukite ukatwika wa kilovia ila we upanda kindu omana kumana soko ya kuneva ni waelemba kumana wethi kutea kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ivange ngewani andawa mumiagu ivinda thila thalite kunanda we ivinda thila yalite uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua hii kana nungithasia most of the time kondi ngithasia munango nini ungametio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabo benda utuika wina inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kwake baita etumbe yibaita nondo wale ule unobandie muno jasi ya wasa wa ng'ombe mwongo to wasiche teno ino ni nome jo ino ni nome wabeze mwongo wayo kumwasa ni ndulu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa uimite tundo tuini no kithe kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma muimi atakwata sokonze wasia wa muimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba mundu losa kwa yembe timwimi mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion
alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asia hata mostly nyando alangu atama kiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu na ketha hena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia utumangomboka ehe kwata yuyu twivuti vonenge nonie wiyosu inyakondete naguo no wia museo kwanienda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilovi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata plains kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni andu niwe wisi vala umite na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Ndana no wa monde twenda kuisia obo wakana kwa mwana no yana na mwana yana kwanza itatu yambe kiro no chambata kana na tumeta calf kana laini wake wakana nundu ciana cionthe cianene tiondu muna machine kila kana ke kavu yaka yakwana chakeli ni kasava achakaratu akili nene bakana mutonu yana na ikana tumanekana mwana yani tenesa sindu isu itatu ni turatia mwana kilo chake chambate tenesa mwana wazawa chambate tenesa na mwana muto wake yani tenesa ya sia mwana osu ni muima ande bandu na mathina indi nondu au kilo na waza na muto no thimawa mai itina mai mwaka itina mwaka mpaka kana kabya miaka 5 ikana twetha twana mana ndina miaka 5 nundu ya determinia odu mwana ketha ailie kwa ya evindani ambe mwana witwa yani tata muto wakana we ana ndino wa miaka yambe ile na kaibina miaka ile akili ayo ida yanite itamso so weda tumeta unene igatiara ila tumeta development na yeni yaile kwatewa evinda kwa evinda kaicho kana muto wanite nesa nundu kana katanite muto nesa akili tanite nesa ya chawe bandu bena dena na kuyambe kaketha katena ulotwani wakwika maundu alama tona kwikwa ni ciana ile inge ciana ni swa to clinic ubage kivijumia kama miaka 5 na kila kidimi waenda clinic mwana athimwa ni wale kwenda daktari choi kidimi giki asiata kilo cha mwana kiasiata mwana ni wende nesa kana ndianede nesa wazawa mwana wiliata mwana ni waza vite nesa kana ndaza vite nesa na yakatatu akili yake ni yani nesa kana yani tene nesa Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wabinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash.
mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungwa Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mau kibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwamba toni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambelile matuko miongole mwe wa Mwanza tu ikibwezi kuthengena tumene clinic kwa chula hospitali wakele matuko miongole na imoto Mombasa changa mwe katikati wa Cooperative Bank na KCB Bank. Oingi wakele suwa matuko miongole na imoto ikathonzweni Ngomene Hotel duka namba 3 kungithanisia na posta wakatatu matuko miongole na ile tuimatiliko chambeo in kwa kingote matani sioni machangwa sei na kilele wakana matuko miongole na 3 ikikima Mboni Victoria Hotel kungithanisia na posta wakatano matuko miongole na anatu wote katikati watazama Agrovet na Cecil Butchery Marikitu Likiloni Wamboka na wathandatu matuko miongole na 5 tuikambwiti na Wakanzi Supermarket kungithanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa maobombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ivinda yukite yenda mundu wese undu wake na tumota skutangi nya tuk nisiukie si utumia mwaki wa stima na tio useo ukasoma utaalamu wo kondu wau sukulu wa Silver Hills Training College ni wo utongo etiendhini wa kusomethia ataalamu ma useo bya watu mota na ngalisia mwaki wa stima kana electric vehicle and motorcycle technology na undu ulamu useo biu Silver Hills Training College yume musini wa Masako na wasani ni uendeye ukati ubundisie undu tuk ya stima iseobawa kamota ka stima skuta isululu nginyangalisia stima na alimoni ene utuika kumandisia vasata China kulika wendeka uke na kibandi chaku tu kosi tu nisia kwambia mwayumwe nyai 3 nginyamnyai 6 na nitio kumandhia industrial attachment nena na Silver Hills Training College kwisila noti muonza ile 3 imwe 5 ile 5 imwe 5 kana wiyete maobisini maitu alame Masako ngolobani ya Sartaj Building ngoloba ya 5 pakubi na Massmart Supermarket lilikana woka Silver Hills Training College neti ukuola bisi kwa kilungu cha miongwe na yulu adhiana osa ibuso oyu twika mutaalamu wa electric vehicle and motorcycle technology va Silver Hills Training College. Inu ni Mutongoi TV. Nino chengi twende na kunena nya yolo wa mboli likanagunism eto amana kanagunism yambe yabaje mose na nichawende chale tokeka sie mali takweka takwekite kana mena raise mboleli serikali na yale takweka takwekite kana ni hata ni sana mboleli nichaho ni matabya mera yale takosa ni kana kwekite kana vina atumya mboleli na mo amoika mali takweka tanika meka atomeke Dorothy Ikulu you ni seo Betty and nini see most of the time to us here even it starts from families but nendo focus more on the politicians and also the political parties sometimes nikalandi ungasia if one day motombo iwande no ito no amuge aka reject umbolili I think it would work it would give a good face to our fellow young people nondo makaze kenda president no kolea hii na no reject hii who are we serving no kona but you can look at the motongo ifulani no ona wena imbolili that's a very bad example sietwe namba sia komelo kuna sia pangwa ninebwa be ongi una nenga na kabyo
kibanga na mbesa kamyo kibanga na mbesa no suni mutongwe so tell me the kind of the leaders that to raise in Kenya very bad okay say they onakana kaisa kwiti otongwe already their mindset is I have to be a gun to survive but we need to raise a society la kana nikese no ni some kana kisomo cha no ni thie na mwikalilo musio okay they my society no believe in me okay then lange cha kivile kana any otongwe people can still believe in me number 2 families toka baadhi ya sei the moment wa confrontiana na mwana wako especially if asi kipeti na your son ni mwa confrontiana tamusei wika hata I remember mwenonge na atapasi another parent muya kana nyenzia ite ndithiko kobea ndo majirani goko nena na kokeka kwa nelo kuna ikethia ni kwani nundu yukana kakwemia rokesethia you know ni mande faith ni mande pastor atukalele kana kakwa doesn't make any sense tena ndana ninga kana kabina kaka mananya kwa ndekata ndatona na kwa you see and then you kana kwikeza kwa na keza ile kende nya kwanye she cannot tell me anything I can do anything that I want you see so ko ni to asi to sekipela kitu anengwende ngai nundu sema bala bengai na nundu ngai no nenge that opportunity and position to be a parent can you stand on it no ya mwana wa keke sa kwekana kisa kwende ya bangu ene na I remember like issue ya utumishi siana siakwa pe musio mono ngamie Asia kendo kana kakwa ka ukumi wakati kana ni gwo ni kana pipi school I disassociate with her yes aya babwe ana mama mwangeti exactly innocent exactly yes kana bigenda nyaka na wewe uone kia akwite kibilite na bibia siana ilengi and for me I support that parent ona kwa mwana wako mundi yake kana ibeti na tiko thuku I disassociate with her nondo nyindi kwa yetu tabia no misiba na kana kwa kaka na kesi ne kana my mother doesn't support nonsense doesn't support bad manners lakini mom teacher today beat me na ndimwe nakuja kuona na mwalimu nakuja kwanza ya nguni na yeye naguni ya support yenya idea kwa kukevya mtumia wanza pesa baba bange basi ela watu ile muka pastor wa yuya mweni pastor we wachi ela wo nyiwe no wese mutumia ono ubela no mendete right la manda wa sayi osino isi akakanisa kwa mutumia alika no mai afresh up na chote hiki chenge ndo mesa kana ko kautamuka kama ya asia pastors ara kwa sisi akana ni kama bemba boka mbe yini kanini mutumia wa kanisa yes kaka mnyando basi neki ya modanga na December you as tato sisi ya tabia kama ni tabia asili lakini asili ya la mwendo wiba wiya sio ni wenda supermarket beti ayo kona kana kevili kunanga niko binde manyo nataka ndoli na ndoli zumi angilisi ana itano na kui na ngili ona mongili ya mbele ukitoka uyaka switch ya kalao kakateka ndio kana kiasi mabako hapa ikajitu isebasa kana makodama ona wabunira ona wana bulaisi ona wanyo munde ko une malanga ko bulaisi mami ko anena nda openge au ne yu pala wezo toto ona ko mama ene yoga ene na discipline ya nje lakini hivi utasi bali tune pale kijeni na nguni zingine tu niona na ile kokwe ni asei ni tuchangie ndio na wendete bantu ona itu tupigete bantu ona wendete bantu wilelo wako manona ukabe kunisindikizeni pia jaba na maendete maneka kendo wama ila wese watendeweka osiana kabisa nipeleke ni dukani tuwete mtu dikebana toka ubala hiyo ne to the gate na ene mali kama lazima umaile na bima kama si ogene be ungime ukasi na be ande ma perfect ite na kondo ko kwitolosi oba ogene la umetata no maile kesitu ebijana na itana be ila sio ina sasa unaenda wapi ene biketa soko wacha tukufikisha hapo tatafutia kitu mama surely kana kwa the ones ya community has become so commercial. This commercial ni utandivia biashara
tukatandithia uketsethela wetele toka nio Faith, talk of that. Yeah, I think I'm so passionate about the girl child, and I know Faith, that is where you are. Na pastor, pastor, you meet with these cases. Pe mwese you are with a commercialization na lilikana. Na nasekani nenenda nolo. Pe mwese na ndiye vya kana kake kaikwa watu nolo nikamwana kajirani. Na bandu hapo wesiana isu ake this is wrong. Kana you we kalendeta mwese now you take that opportunity. Now you start sexual education to these children. Yes, maisi. You know you must say you know no ke kokoma na musio no nge amwe. Nenge kindu kana ni toikana ga nini ngutwa ndini. You twa kwata. What ona makedia. Ona haya nikuya ni matunda mapikita kandi. Exactly. Ona hivi tatia sei ndio manisi sana sito. Enda kwa mzee wa Betty. Mzee nake. Wanagenda kwa nake. Enda with in a situation. Na kayumba kaivipongi. Na kayumba na kaivipongi. Na ende kisio. Na joe kingita hapo sana isi. Niwezi mwana wanganya ni kakina. Niwezi mwana anganya timu sio. Niwezi kuilika na maibinja. Pio. Eka. Wewe tiadaro. Ai. Wewe usini sawa. How do you stop this? Iwe kuyanga itu. Ona kuyo wana too late kuchange. Yeah, it's not late. Ikulie elanga kwa miaka 30 kumbongo. You know ina miaka 20 kuyo wena. Na wapa we wathe. Uiko watakane ukelea sia eso kuwa wa yena. Number 2, sisi ya future ya nono kaingi upika acho nzoke sede rona. Ni sebo kwa ona you are not productive. Kabisa. Ndio wet is your. Weane nona ngiti ya wewe mwenyewe. No, ingia maana na wiki ya sinda ndio ndio leo pastor Biblia ya isi ndia ni na tindia chose ni chenye ila watu ekala ya ability watu kama hiyo kwangu inyakule na kwa hiyo kidogo ndilo I wanna ela kuola nguko kana kwa ni mwendie kwangania mwazia mwana ni mwambie sisi kwa hayo tunahusiana uko pastor wase tunahusiana sisi kanisani tumaite na bebe wemene maeke nati kanisa ona Islam ninaenda Islam no mazao ndia kola ngai na kitu kola kanisa usule musemo wa kwananga nundo yu eda ndwakola ngai wakolile kanisa no usio tukakuona bau kanisani unduona ndeto ya ngai ni kwasya tikake kumbana bamwe nelata akomani ya nyumbani ya ngai ni botu betha na motao ndeto ya ngai na monena nyotaya na ila twase ni kala musine thukicie TV na peo mutabanya wibau niona no tatwaite mwelekeo nundu tona ciana citu wona amwe ithukicie mutabanyo ndatiko itana withia ni wandika maundu ni angi makatuni na sindu itatethia na kanisa ni pastor ni muti wa banga kanisa ni kumithisia ongelela batalaisa ongelela kingu kutembea kuika bi kanisa ni yaendelea kila wana ni yaendelea kuongelelwa so amwegani mailite kuweka kutumwa ikana mailite kika tondwa uko mwasere kukosana kwawe ngo kutumita metweka mbolile na wane ngo manile ni sona wakata kama tanya mailite ikara kana kwikirika na maina atumika na ini atetika na maina atumika na ini ando ala mena mawendi moma kwenda kanisa mawendi mo pastor sawa pastor niona undu wa mbolili keka ni batonyeka na keka atongo imaitu ni megwa ni maile kulea kutuma ciana citu maunduni ta nundu undu wangu ni simu witheiwe muno ibindane yetu ambe ya siasa na ibindane yetu angie siasa niguo kwitheiwe nguns na inge mama kitete kutumwa na kethwa ni batonyeka undu wa kutuma ciana citu kana kuteka advantage ya kwitha maina wia makamanenga mwanya wa kutwika mbulili wa kusemba na ciana andu na kumape na ciendo maile kwamba kuweka pyo ketha ni batonyeka na kila kingi ngona keka serikali jitu
ngai notonya mitethia kukekia counseling centers kukeba na counseling centers onethwa ti kanisani o kila bandu ukethia kwina o street ni o kuma sokoni maitu kukekiwa counseling centers tise kana nimo manyite kana ona sekita imwe ta askali and I'm sorry to say kile ili wewe muskali ni wosa ungini wa mutonya na kabyu ni wosa ni woa ungina ni weyua sindu ichangi wanundu kuina atai kuina andu matumitwe ku maelese ciana moseo makwikala nesa maoseo ma kukabala bengai nundu mendo weo biniril It is real. andu na wau ona mabasa ona hivi ona kila mundu mwa wau twenindi tumanyiwe nikana maundu amangu ni simabele mundu ndo yitu twendete nai tuyendete nesa beti Timi nukilia Dorothy ngotona kwa siata nyeni wati mwingi muno especially to the young child nondo nguni zimwe chaume mama ka otwa chano ila zitu kila twaje tusovelele no mama ka otwa na medeka muno ndia bana mafia maina wa bad boys they are lovers zizuzila na attraction zi yulumo ko at the end of it nye kila ndo na ko yasi ila siana si apinga school ndokeke siana si kale misini look for mentorship centers where you can take your children nondo you time we susiana si apinga school wongo ka niko manekana nakana ka school na kage ko mete na engiu in the midst of co-associate with each other that is where characters are exchanged bad and good kwa uni nguvu ya serikali and even the political leaders that we have and also other organizations and churches if we can start mentorship programs for our children it's very important like now at Women Connect Kenya there are programs lapo kuambisia sio support siana okay zile si abinga school we are doing skills building we are doing behavior change communication to these children we also teaching them on leadership what is leadership what do you understand about leadership ila wa leadership kila choka akili ni chao nondo yini is most of them wa makolia leadership what comes in mind is you be a Taliban you be a goon so that you achieve you know so those are the things that we need to break down to our children my level leadership it's something that is good and when it's supported you can be a good example to the other people and also to our to the fellow parents ndokatieka na ka society pongene we asia kulia skuli ka pingu ende kana kaka sio school so what does that mean agana ni muyo kwa kutamusie huo ni muyonge utemba ni tena huo twaicha kutwaye mwana so at the end of it what happens to this child yana topic hii ndio hadi siku kwa part 2 week kana na ma that year timi yokelea kwa depo kwitao twende tutwakwa aili wako bana muteja ukwenda uithi wikite kasikati katiliko tukula tutendino ayo mu impress ayo kwenda wikite kunia yuta kwa mundu unyelekite kunia kana wewe tukia wendo muzono lango kwenda muzono lango kalakande ilana iwe mutio itenda mutu iwe longo wana musezi ya Mutongo TV ni kwa wana na mechao kita wambolili wali tekikata kana we mweka wali tekikata mutete kile kutumika na nya tete na msindo kalele ndeno wako ya kana kaka ni na Dorothy Mukonzi Pastor Joyce Katambo na Faith Ndonge na kwa ndio ya mwanya tu kwa na ingi wake ili tuende na onana nya ndio na kwa hiyo asante